siyenzani sizelela uso-enjoya sonke, that's why sihlangene endaweni eyi-1 sisonke nithi cala ningasikhulumisi singafuni ukukhuluma. Niyasikhulumisa ngenkani manje kunini sithulile simbukele niyasikhulumisa. Cala senzeni into right, masithula sithuleni sonke ukuthi ingoma iqalwe yiphi group, like why ibile kiri group ukuthi ingoma iqalwe ubani shouldn't matter. Mawiyazi uyayicula senze step kube mnandi kanti wayiletha so ufuna ukuthi ngimsondele
Nkosi yami noma nifunge camera.